Double Anemone ni Boss Paul. Medyo pambalagbagan hindi mga line up mga boss. So round 2, nag-skip naman ni Boss Casper. Heal naman ni Boss Paul. Round 3, parehira mga boss, parehira nagtitipid na energy, parehira nagtitirok. So hino. Pero di rin pa nagdi-discard ni Boss Casper. Habang chill naman ni Boss Paul kasi may daya double anemone, double heal. So makikita talaga natin mga boss, sino niyawado nga ni boss pag sulit nga lineup? Para itong mga experience nga nga mga Axie player. Okay, round 3. Boss Vernon Arayon, Yamado AAB. Yamado and AAB mga boss. Nasa yung Boss Vernon. Yamado and Shoutcaster. Dere Yamado. Perdido trade. Yamado at internet. Yamado internet boss. Dihado kita. Baka nag-iiya. Boss Franz Raffin, Yamado tik-tik. Yamado, nakagadmik. Okay, round 3 ito mga boss. Medyo napapaiya mga boss. Adi na naman, internet. Game 2 na kita mga boss. Nag-start niya. Boss Pauline, mapasin na natin replay. Basta dira ko. Agay, nawara mga boss. Basta dira ko itong anemonyo. Ay, chat. Boss Casper, pwede pa.